escuta, of outro motivo, nossa autoridade não usa, então eu hoop hier wat wij escuta tocante het beleidsplan verlaging personeelslasten, BVP. Ayer mesmo escuta político die het programma Enfoque verwijst naar het documento aqui, pero tem mais está copiando hoop die documento aqui e pergunta tá se o documento aqui tem base para esses 2,6%. Então eu me urge para o povo buscar o documento aqui, passador de dia, analisar e o qual vai mirar tá tem diferentes medidas para baixar gasto de personal de governo. Então a medida não está o seguinte: beperking in dienstneming, que men bonot bij, recruit, mesmo beginnen maar para bintragen in apparaat gouvernemental, aflopende arbeidscontracten, bonot renovar het contract naar imas, elimineren automatisme in bevordering. Zij identificar que nota para sobra, bota em tanto tempo trabalhando automaticamente, bota subir de escala, of bota higher mais placa riba o salário, verlaging overwerkkosten, overtime, bota dringen terug, VUT-regeling, uitstroom gepensioneerden, pero também procedura na disciplinário empregado tá se algo que não mag, tá começar com a procedura para saquear fora do aparato governamental. Pero que não apreciável cidadão não tem esses 2,6%. Nota de saque. É mais, nós temos documentação de CFT e é importante para nós ver aqui que o CFT tem de visa o tópico aqui. E me vai ler por diferentes documentos de CFT, me urge trocar aqui para a website de CFT. Wordt bijbouw die kopie die Aruba, je wordt daar tour documentatie die CFT Paco Aruba. In het BVP, beleidsplan verlaging personeelslasten, was aangekondigd dat er minimaal 20% zou worden bezuinigd op de personeelslasten. Niet alleen wordt deze besparing nu niet ingevuld, ook stijgen de personeelslasten bij diverse ministeries. Justamente gasto aan die personeel dat sobe naar 2018. Deze stijging is onwenselijk gezien de hoogte van de personeelslasten. Dit druist in tegen de eerder gemaakte afspraken over de reductie van de personeelslasten. Por outra palavra, o governo não todo cumpre com a colaboração assim para baixar gasto de personal. Aqui está rapport de CFT de 8 de novembro de 2018, página 4, busquei, analisei. E hora depois nossa raia, 1 de dezembro de 2020, CFT tabisa o seguinte: het CAF constateert dat, alhoewel de personeelslasten door de 12,5% korting zijn gedaald, dit niet het gevolg is van het beleidsplan verlaging personeelslasten BVP. Por outra palavra, 2,5% crea rebaje de gasto de personal, pero não tem niks te maken com het beleidsplan verlaging personeelslasten. Want bij CAF tabisa de CAF vraagt Aruba om de uitvoering van dit plan zoals is afgesproken ter hand te nemen. Cumpre com a colaboração. Então, a trova nossa WAC é de 12,5%, não tem niks te maken com a colaboração, com a ser assim, para baixar gasto de personal. Então, agora tem outro documento mais recente, nós estamos chegando, houve cerca de casos, 25 de agosto, não tem muito tempo a passar, 2021, página 5 die rapport die CFT is het seguinte: personeelslasten. Aruba heeft geen invulling gegeven aan het terugdraaien van de begrote extra vacatureruimte van 8 miljoen gulden. Aruba voldoet niet aan de personeelslastennorm uit het protocol. Het CAF benadrukt dat de mutaties van de personeelslasten onvoldoende inzichtelijk zijn gemaakt. Hierdoor ontbreekt de noodzakelijke sturing op de maatregelen uit het BVP om de personeelslasten verder te verlagen. Isso aqui é sumamente interessante. Para aqui que sobre o CFT de bisa, caramba, nós não temos informação para nós por esse trabalho de controlar o que o governo está fazendo. Onvoldoende inzichtelijk. Isso aqui te conta para o CFT, te conta para o parlamento, o parlamento não sabe as cifras exatas, não sabe como o governo está implementando BVP.